Neza ndabasuhuje nk'ibisanzwe amazina ni Theoneste. Uyu munsi tugiye kureba buryo ki twagira ubumenyi bugiye butandukanye kuri Microsoft Excel nk'uko abenshi bagiye babyifuza ngo tuzabakorere iyi video. Tugiye kuyikora. Murabona hano ko turi muri blank document ya Microsoft Excel. Turaza hano kuri A, niho dutangirira twandikemo names. Twandike hano wenda twandike students, names wenda hano twandikeho class. Noneho tugiye kureba ikintu bita format paints. Format paints ni iki? Ni ukuba wafata ibara iyi names ifite ukaba wayishyira hano kuri class nayo igahita ihindura ibara ariko irikuye kuri names. Nibyo tugiye gukora. Uraselectinga uvuye kuri names ugera kuri class, ukanda kuri left click, ugahita ujya hano kuri home, ukaza hano kuri capital letter ya A iri mu ibara ry'umutuku, ugahitamo ibara washaka gukoresha iryo ari ryo, wenda kaduhitemo umutuku, ukaza kuri format paints. Iyo uje hano kuri format paints barakwereka ko already byahise bihinduka. Wenda urugero twari dufite iyi A, iyi class ka tuyisubize mu mukara. Noneho iyi names iri mu ibara ry'umutuku ize gusharinga kuri class nayo y'umutuku. Dukanda kuri names nk'uko twari twabivuze, dukande kuri home, tujye kuri iri bara ry'umutuku, dukande kuri format paints. Urabona ko kuri names ari kwikaragaho batwereka yuko kuri names hari ikintu kigiye gukorwa. Ubwo turaza hano kuri class dukandeho rimwe, class nayo ihita ihindura ibara yari irimo igahita iba umutuku. Icyo tumaze gukora nicyo bita format paints. Rero ikintu tugiye gukurikizaho ni iki? Mu buryo butarambiranye tugiye kureba uburyo ki twakwandika amazina hano muri Excel. Murabibona neza ko urabona names iri kuri rimwe kandi dukeneye kwandika urutonde rw'amazina yacu. Rero ikintu tuzakora, turajya hano kuri kabiri, twanditse kuri kabiri ngo twandika wenda Abimana Jean Claude, Nande, Nadia Uwamariya, tukabandikamo hano. Murabona ko twaba duhereye kuri kabiri, ntabwo twaba duhereye kuri rimwe. Ubwo rero ikintu turakora, turazana iyi kase yacu cyangwa se bari gukoresha mouse, dushyira hano kuri A, dukandeho rimwe. Nitumara gukandaho rimwe, dukande kuri right click, dukanda hano kuri insert. Iyo uhakanze bahita bakwereka ko imbere ya names dushatse kwandika ikintu. Ubwo imbere ya names tugiye kwandikaho number. Number irahagararira imibare turazi kwandika hariya. Numbers. Urabona ko numbers twanditse hano, murebe neza, twanditse numbers kubera iri gushaka kurenga, none ya names twe twanditse irabuze. Ya names turayigarura gute rero? Turazana iyi kase yacu tuyishyire hagati ya A na B kugira ngo ya class ya names igaruke. Nibyo dukoze, murabona ko bigarutse. Hari ubundi buryo nabwo ushobora gukoresha, ufata hano kuri left click, ugakanda no kuri right click cyarimwe, ukaba wakwimura aka kantu kakamuvinga kagenda, ariko buriya buryo ntabwo aba ari bwiza cyane kubukoresha, nta nubwo byatuma wihuta cyane. Noneho rero hano kuri numbers tugiye kwandikaho amazina, tugiye kwandikaho imibare iraza ihagarariye bari abanyeshuri, amazina ya bari abanyeshuri turi buze kwandika hariya muri Excel. Turabikora gute rero? Ahangaha turandikamo rimwe,
twandike kabiri, tujye kuri gatatu hano. Hano muri Excel, Excel ishobora gutanga komande y'ibintu bigera nko muri miliyoni. Excel hano imibare ibigera nko muri miliyoni. Kugira ngo ubibone neza ushobora gukanda kuri control. Sorry, hano ni ukureba alphabetical iziba muri Excel. Hano muri Excel habamo alphabetical mu Kinyarwanda tutagira. Ariko ahangaha gutya urazibona uvuye kuri A hazabamo za ki, kandi twebwe mu myandikire y'Ikinyarwanda cyacu nta ki tugiramo. Ariko mu Cyongereza zigiye zikunda kuzamo na za X. Noneho kugira ngo tubone komande iyi Excel ishobora gutanga mu bijyanye n'imibare, turakanda control, tukanda hano kuri home. Control PGDN kuri kano gafresh kareba hasi. Murabona ko hano dufitemo imibare igera hafi muri miliyoni, murabibona. Kanda kuri control Z kugira ngo bigaruke dusubiraho aho twari turi mu kanya, tubone kwandikamo iriya mibare yacu. Mbere ku buryo ki dushobora kwandika rimwe ukagera kuri kabiri, ubundi yindi komande ukayitanga wowe utari kuyandika, uselectinga ukageza ku mubare washakaga uwo ari wo. Kanda kuri Z. Noneho ahangaha tugiye kwandikamo rimwe, twandikemo kabiri. Nitumara kwandikamo kabiri, tuze hano muri cyo wakwita gatatu ariko hari kane. Noneho hano dusubire kuri kabiri, dushire iyi kasa hano munsi ya kabiri, ariko turamanza guselectinga dushire tugeze kuri kabiri. Noneho hano inyuma ya kabiri gato, urabona iyi plus ukuntu imeze, nituyishira inyuma ya kabiri irahita ihindura isura. Uko yari imeze ntabwo ariko iraba ikimeze. Tumanure wenda tugeze mu 10. Murabona ko bihise byiyandikaho, bihise bigera ku 10, kandi guhera kuri gatatu ntabwo ari njye wabyanditse. Noneho tugiye kwandika amazina ahangaha. Reka twifashishe amazina y'abantu, urugero Abimana Eric, Claude, Akingeneye, Iradukunda, Emi, Nadia, Theoneste, Eric. Nanone ka tumusubizemo ahangaha kadukoreshaho Tuyizere. Noneho murabona ko aya mazina ya Akingeneye, Iradukunda na Theoneste bisa nkaho biri kurenga muri names, byagiye biri gufata muri class. Turasubira ahandi hagati ya B na C, dukandemo double click. Urabona ko bihise byegera hirya. Rero ikintu nshaka ko dusorezaho, iyi mibare iri ahangaha urabona ko yegeranye n'aya mazina. Iyi mibare tugiye kureba ukuntu twashyiramo hagati kugira ngo itandukane n'aya mazina. Turaza hano tugaselectinga iyi mibare uhereye kuri rimwe. Umara kuyiselectinga ukaza hano kuri home, ukaza hano, urabona hano handitse data view, data review na view. Ugakanda ugahitamo hamwe muri tuno turongo uri kubona hano, wenda kaduhitemo kano ko hagati. Urabona ko gahise gashyira imibare hagati, hisemo kano kayirekera ahandi, kano kayishyira imbere cyane, kaduhitemo kano ko hagati. Niko twari tuvuze ko tugiye gukoresha. Noneho akandi kantu gato twasorezaho, reka hano numbers, names na class tubihindure bise nkaho bireba hejuru. Turaselectinga, nitumara guselectinga tuze kuri home, tujye hano kuri data review na view, duhitemo iyi AB bisa nkaho bireba hejuru, duhitemo angle counterclockwise.
urabona ko byarebye hejuru. Ejo tuzakomeza tureba uburyo twabigabanya cyangwa se twabyongera. Hano muri class wenda katuyite kari class senior 1B. Iyi senior 1B turagaruka tuyandike hano senior 1B kugira ngo nitujya kwandika ntabwo byadusaba kwandika senior 1B zigera mu ijana kugira ngo dusoze gukora dokima yacu, ariko izi senior 1B ebyiri tugiye kuzifashisha zihite zigera ku icumi, ubwo bigera ku icumi no ku ijana byageraho. Murabibona ko bihise birangira, reka tubishyiremo hagati. Yes, murabona ko byabaye. Rero making sure neza ko wakoze subscribe kuri iyi channel, nawe umuntu wa 780, mukomeze mugere mukore subscribe n'ibihumbi 10 tuzabigeremo. Murabona ko hano haca ibintu byinshi by'ubwenge cyane ku banyeshuri. Ubwo tuzahure ku munsi w'ejo mu rindi somo muzaba mwateguriwe. Sawa, amahoro y'Imana abane namwe. Amazina ya Theoneste.